米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Ulam saya mi hakalungai falujur， 柔软顺服的心。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以约纳 sakatulu atsfang sakalima atusir suasa urasaka pasolin satu to suar no kawas kuya Ninive finaulan keton satu changra to falujur to sapi sariwayaw nangra ano talamaan na ito ano talang saay to tamlaw i siriko amin to pauti mi sariway unini i o pahapinang nangra to nipifaris nangra to falujur saan。约拿书第3章第5节说，尼尼微城的人相信上帝的话，所以他们决定要禁食。城里所有的人，无论大小，都披上麻布，表示痛悔。Sarikakao dengan ulam saya mi hakalungai ku falujur ita mi tier to kawas ta mi hai kita mi lutlo to limuot no kawas mi lemak to maamaan ku atakakai ku falujur tamlawi caay pakatengir changra to ngiha no kawas。唯有以柔软顺服的心信靠上帝，我们才会愿意在凡事上遵循上帝的话语。心硬的人听不见上帝的声音。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao mi hai kaku mi sapuner to falujur mi hakalong to suar iso mi lemak to maamaan。Mangalay kako mi tuor to pikirit no fangsalay atingo. Ta matatulong i nafarujuan iso ko kalulemak ako。主啊，我愿意以谦卑的心，在凡事上顺服你的话语。我愿意跟随圣灵的带领，使我的所作所为都合你的心意。Pakai ni i dalam anay ang nganutapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。